Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бүгүн биз сиздерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген аябай оор сыноо жөнүндө баян кылып беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 жаштан өткөндө уулду болду. Кубанычы ичине батпай сүйүнүп жүрдү. Баласы 7 күндүк болгондо акыйка кылды. Уулум Ибрахим алейхиссаламдай болсун деп уулуна Ибрахим деп ысым койду. Уулу Ибрахим 5-6 жаш болгондо ооруп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маанайы чөгүп, эч нерсеге көңүлү жок жүрдү. Ибадат кылган бөлмөсүндө "О Аллахым, уулума шыпа бер" деп ыйлап дуа кыла берди. Бир убакта терезеге көзү түштү. Караса, уулу Ибрахим чуркап үйдөн чыгып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кубанып кетти. "О Аллахым, өзүңө шүгүр, дуамды кабыл кылыптырсың" деп дуа кылды. Ошол замат пайгамбарыбызга Жабраил периште Аллахтан вахий алып келип, пайгамбарыбыздын желкесине башын коюп ыйлап калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, эмнеге ыйлап жатасың? Кыяматтын кабары келип калдыбы?" деп сурады. Жабраил периште ыйлап: "Жок Расулуллах, сиз балам оорудан айыкты деп кубанып жатасыз. Уулуңузду жакшы көрөсүз деп ыйлай берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, уулумду чындыгында аябай жакшы көрөм" деди. Жабраил периште токтобой ыйлай берди. "Эй Расулуллах, мени менен чогуу ким келгенин билесизби?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ким келди?" деди. Жабраил периште: "Мени менен чогуу Азраил келди. Бүгүн уулуңуздун жанын алат" деди. "Уулуңузду сизден кийин адамдар пайгамбар деп албаш үчүн Аллах сизге эч качан уул перзент бербейт экен. Бир жүрөктө эки махабат бирикпейт. Үммөтүңүздү тандаңыз же уулуңузду" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бүт денеси титиреп кетти. Токтоно албай ыйлап жиберди. "О Аллахым, каарыган чагымда бул кандай сыноо болду? Эй Жабраил, бул кандай сыноо болду? Эми" деп ыйлап олтуруп калды. Жабраил алейхиссалам да ыйлап жатты. "Эй Расулуллах, мен бардык периштелердин колун ачтырып койдум. Өзүм да дуа кылам. Келиңиз дуа кылабыз. Уулуңуздун жанын сиз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин алуусун Аллахтан сурайбыз, кабыл кылат" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйлап: "Эй Жабраил, мен уулунун өмүрүн сураганы келген пайгамбар эмесмин. Мен үммөтүмдү тандадым. Колун бардык периштелер ачкан болсо, дуа кылышсын, мен да дуа кылам. Үммөттөрүмө уулумдун ордуна салих, диндар перзенттерди берсин" деди да ыйлап дуа кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, уулум менен коштошуп алууга уруксат берилеби?" деди. Жабраил алейхиссалам: "Азраил периште сизден уялып кирбей жатат, сиздин уруксатыңызды күтөт" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эшикке чыгып карады. Баласы сахабалар менен чуркап ойноп жүргөн эле. Баласы Ибрахим кулук мүнөзү жана сырткы келбети абдан сулуу, адептүү бала эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыстан карап: "Эй көзүмдүн карасы, бул жакка келиңиз" деди. Уулу чуркап келди. Башынан сылап: "Уулум, сиз сапарга кете турган болуп калдыңыз" деди. Уулу кубанып: "Андай болсо жаңы кийимдеримди кийип алайын" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, сиз кийим керек болбой турган, дүйнө керек болбой турган жака кетишиңиз керек болуп калды. Үйдө бир мейманды зыярат кылып чыгыңыз" деди. Уулу атасына окшоп зээндүү бала эле. Дароо түшүндү да колундагы жаңгакты көрсөтүп: "Ушуну балдардан аманат калдым эле, берип коеюнчу" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым, ушундай аманатчылым бар эле" деп дагы ыйлап жиберди. Уулу барып, аманат болгон жаңгакты берип, бардык балдар менен кол алышып, коштошуп чыкты. Кээ бирөөлөр менен чоң кишилерче кучакташып коштошту. Жабраил периште токтобой ыйлап турду. Уулу келип: "Ата, кана басыңыз. Сиз көп ата жөнүндө хадис айткансыз. Сизден алдыда бассам урматсыздык болор" деди. Бул сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө от салды. "О Аллахым, парасаттуу, акылдуу уулум бар эле" деди. Жолдо баратып сахабалар менен коштошту. Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху менен кучакташып коштошту. Алар эмне болуп жатканын түшүнүшкөн жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн ыйлап жатат экен деп таң калышты. Үйгө киргенде бала Азраил периштени көрүп: "Ата, бул мейман ким? Аны карасам коркуп жатам" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Коркпо балам, бул мейман ушундай зат, атаны баладан ажырата турган, дүйнөдөгү бардык инсандын жанын ала турган, кабырларды гүлдөтө турган зат" деди. Баланын башы ооруп кирди. Баласы башым катты ооруп жатат деп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тизесине баласынын башын коюп,
oğlun katты karmap, "Ey Cebrail, Azrail'ge ayt balamda Allah'a berdim, canını oğurtpay alsın" dedi. Cebrail aleyhisselam ыйлап жатты. Balası titrep, atasının nurlu yüzün karap, jılmayıp can berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü juup, gepindep kavurga koyup bütkön soň dagы ыйлап жиберди. Sahabalar, "O Rasulullah, özüňüz kaytargan nerseni özüňüz kılasızbı" deşti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Siler bugünkü okuyadan kabarıňar jok. Bugünkü okuya başka bir adamdın başına düşkönde çydap tura almak emes. Eger balam silerdiň balaňar bolgondo azry oýnap жүрgөн bolot ele" dedi. Sahabalar bolgon okuyany ogup, ыйлап, "Allah sizge sabır versin" deşti. Urmatly musulman bir tugandarym, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balasına bizdi almaştırgan, erteň ahirette oşol kılgan urmatına tatuktu bola alabızbı, je azırkı учурдагыдай Peygamberimizni jakşı tanыбай, maalumatыбыз, kızmatыбыз, sünnet jaşoobuz jok, teskerисинче düýne jıldyzdары, futbolist, artist, sportsmenderdi jakşı tanıp, uyalbay Peygamberimizdin yüzün kantip karayбыз. Ahiretте ise öte köp wagtda elestetpeňiz bir tuganım. Azrail perişte bir günde 5 jolu ar bir üyge gelip jaşoочуларды karap ketet eken. Bul düýne öte kıska. Bir insanın bul düýne menen koş aytışuusu al insan üçün ahirettin baştalışı. Daima Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din atını uqqanda sallallahu aleyhi ve sellem salamjına salavatlar bolsun deyle. Sünnetlerdi atkarganga daima hareket kılalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din tarixini okup jakşılap tanıyla. Allah'ım doğru yoldan adaştırmasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatly musulman bir tuganım, bugün jaşoodagı bir çındık. Her birimizin kolubuzda hazır. Ötkönde ele elim barsın uşunda bir jiyin ötközüp, beçaralar, orukçanlar bir jardam alıp жүрgөндөр. Oşolarga men çoguluşga barganda sotkası jok, telefonu jok adamlar kol kötörsün dedim ele. Desem, oşo ette bir sizlerde bir 200-300 adam arasında ekөөsünde sotkası jok eken. Bugün bul jerde bardygybızda bar. Bir jurnalist jigit ilikte жүрgüzüp Kırgızstandagı жаңы konuşta kişine dükönüm var deydi. Moldake menin dükönümde deydi, nan satam, un satam, may satam, şeker satam. Menin tapkan kireşem emne ekenini bilesizmi deydi. Dükönümdün negizgi kireşesi men oyladım nandan dedim, jok deydi. Undan desem jok deydi, şeker desem jok deydi. Kebir oşol жаңы konuşta jaşagan studentler var, kebir aksakaldar var deydi. Kelette 17 somgo Kıtay'ın kuksisini alat, 10 somgo jumurtka alat, birok telefonuna 50 somgo birdik jüktöйт deydi. Negizgi kireşesi telefonundan eken. Urmatly musulman bir tugan telefonga emne üçün toktolup atam? Bugün barыбыздын kolubuzda telefondorubuz var. Telefonunuzda jok degende WhatsApp'ta bir 200'ge jakın dostlarınızla gruppanız var. To'ra emesmi? Facebook'ta kança şerikleriniz, dostlarınız var. Telefonda oturabız kança. Eger күнүгө 2 saat telefon menen alek bola turgan bolsok, bir yılda bir ayga dal kelet eken. Paygambardın İkrima ibn Abu Cahil degen sahabası Kur'an'da bir ayda jattagan. Күнүгө 2 saattan telefonga vakt bölsök, bir yılda bir aylık vaktыбыз telefon menen ketet eken. Bugün urmatly musulman bir tuğanım, futbol körsöňüz, je boks körsöňüz, kede televizordun janında 2 saat oturasız. Kino körsöňüz 1,5 saat oturasız. Serial körsöňüz 60 minut 1 saat oturasız. Namaz bolgonu 5 minut. Namazga bolgon mamilebиз kanday? Başımızga tүйшүк жеткен кезде жалгыз калабыз. Kuday Taala bergen ömürübüz tügöp, ajalыбыз жеткен кезде janazabızda bir jakındarыбыз gana bolot. Birok mürzögө eç nerse alıp bara albayız. Namazыбыз barat. İbadatыбыз barбы? Urmatly musulman bir tugan, din degen кезде kebirler dindi bir gana meçitke başka emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din uşul hadisine köngül burasıdır. Peygamberimiz aytat: "Ali imanu bid'un ve 70 şu'batun, alaha la ilahe illallah
wa adnaha imatatul azanit tariq. İmandın 70'ten köp şakçası var deydi. Eğer imandı bir çoğun darak elestete turgan bolsoňuz, imandın negizgi butağı la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Keliңizler bugün uşul jerde bir kelime keltirip uykularımızды açıp alsak bu, je dagı bir jakşırak imanımızды küçöýtüp alsak, sahabalar bir-birine çakırıp mындай deyip eken, ta'alav nu'min sa'atan. Kelgile bir saat iman keltireli deyip eken. Hurmatly musulman bir tuğan, eger hazır menin ordumda jana ele kelip süйлöştük, kebir kuuduldar, artistler kelet eken. Artistler kelgende eň arzan kançadan bilet alıp kirdiňer ele? Ya, $50. $50 bile. $50 artistlerge kelipsizler. Men de hazır leksiyamды negizge ulantıш üçün sizlerden bir tölep koygula desem, ajike dagı Hudaydın sözünü aytsa da tıyın surayt eken, dollar surayt eken debeňizler. Men sözümdü ulantıudu kalasak, birgelikte bir kelime keltirip koyolçu. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah. Maga aytpasdan ele maga karap tursaňızlar. La ilahe illallah. Erin-eringe tiýbeyt eken. Bul jürekten çıga turgan kelime eken. La ilahe illallah Muhammed Rasul kelimesi tamgasyn sanasaňyz 24 tamgadan turat. Arap tamgasy menen la ilahe illallah Muhammed Rasul 24 tamgadan turat. Günüňizde 24 saatyňyz var. Bul kelimeni aytgan sayın Allah Taala her bir saatda günöňüzdi keçiret. La ilahe illa Allah Muhammed Rasul Allah 7 sözden turgan bir süýlem. Dozoktun 7 eşigi var. Bul kelimeni aytgan sayın dozoktun 7 eşigi bekilet. La ilahe illallah ahlu biha wahdi. La ilahe illallah kelimesi menen men kede jalgyz oturup bölmemde özüm Allah'ını zikir kılam. Silerden de suranarım daim ele WhatsApp menen je bolbosam televizordun pultu menen je kompüterün janında otura berbesten kede wagtyňyzdardy yarım saat, 1 saat Allah'ını zikir kılıga wagt bölgülü. La ilahe illallah ufni biha umri. La ilahe illallah kelimesi menen ömrümdü ötközgö niyet kılam, uşul kelime menen ömür sürgülü. La ilahe illallah yughfaru biha zambi. La ilahe illallah kelimesi menen Allah menin günömdü keçiret. Siler de bul kelimeni daim aytıp жүрgülü, Allah günöňördi keçiret. La ilahe illallah adkhulu biha kabri. Bir gün günüm bütkön kezde uşul kelime menen mürzöge kirүүnü ümit kılam. Bul kelimeni daim aytıkla, uşul kelime menen jaşoodu Allah nasip etsin. La ilahe illallah alqa biha rabbi. La ilahe illallah kelimesi menen jaratkanga joluğunu Allah Taala'dan ümit kılam.